Image Powdum Yang Bidim Simbu, Han Budutang Command or Lok Sevolina, Nasigi, Mariba Pau Pizeri. State Asigi, COVID-19 confirmed case, the Sintra Sam, the Sufre. Pawu Punsi, Pawu Vedu, Pasha Lepe, Yate Haina, Hanagi Cap and PD Minister Karam Siam High. Lonana, Kashmir Gi, Pulawama Leba, Uku Kungasi, Pension Village, and a Kanga Haina, Prime Minister Modina, Uniwada High. Hauzik, Mapung Pau, Lovi the Sea. COVID-19 pandemic asida state asigi oina laina si narubari pharakpagi sang sada humdraga mariga dasmik mawdrama thoida leiri hawkhiba pung kumari asida general population dagi miyoi chama konthani pan Central Armed Police Force ki dagi personnel ani apun miyoi chama nifu nauna COVID-19 positive oiba thengnare nupi amana leikhidre aduga miyoi chama konthani pan na research tawkhiduna state asigi apunba confirm case masing lising tratet ka chama hubuni thoi sure Sikhiba Migi Masing the Sam Contraga Mapani, Mui, Lishing Try to Sanipan, Yakai Tretna, recover Tokre, Aduga active case Masina, Lishing Marigit Sama, Hubutaruk Sure. No positive Oikera Singadu, Janimsta, Trataru, Rimsta Nipumatoi, Grace Nursing Home da Ama, Kanku P, Amadi Zirbanda, Mari Mari, Jorsampuramadi Tawalda, Nipan, Bishnupur, RD Wing, Sanapati, Jivan Hospital, Aniani, Impal Ista, Taraganitoi, Isen. Diagnostics amadi Tamilung the manga Sisa Hospital Taru CMC the ama Advanced Hospital da ahum Babina Diagnostics the pan punky General population gimi samaga kuntani pan mak local ngakani makoi loina COVID care facility fangbo from the Tamagolina medical precautionary measures in low cray aduga ngasi like Hidraba nupi aduna Impal Istagi say Humudagani to Survini Mahak Rims like Hidabani Hairi Kaksing district ki ngasi now ngasi miyoi tara now the COVID-19 positive oiba thengnare miyoi tara asi general population ni pani adu ani na mapan dagi halakibani makhoi tara asi tharaga district asida COVID-19 confirmed positive case sanga yore ngasi su miyoi tara na research tawke haina ngasi nungthil pungani phawda leikiba Kaksing district COVID-19 update report pali report asina makha taribade Kaksing district asida license asi miyoi asina miyoi ani sian kre district asida hangliba COVID care center Kaksing da miyoi Sahum Matra Taruk admit Torobada Mio Sunny and Nipu disaster cray, Hosic Mio Nipu Maga centers the lady. Mio Contrama to Atopa centers in the Tam Cray, the Siga Sigi Apun Mioi, Lishing Marigat Sama, Humdraga Mapana, Home Corintin Tauda, Mioi, Lishing Home with Satruk Contrama, Yankay Mapan, disaster cray, Mioi, Samaga Contrani Pana, Hosic Corintin Taudun lady, Contentment Jona Mapam Anini. New Development Organization Sinjamay NDOS na social worker oinam Roman gi sponsorship makhada Sinjamay Assembly constituency gi manung leiba school van service tawraga hingjaramba COVID-19 gi pandemic asina hen awawa mayok na halaba miyoi chama kuntra gi imung manungda sana thakna problem sing yauna sel gi mateng pangbagi throm amang asi oinam Thingel community hall Sinjamay oinam Thingel pangthokre ngasi gi throm aduda EC club ki president oinam Biren Singh retired headmaster akoijam Ramananda, retired principal Sanasam Banta, retired colonel army veteran Haubam Gojendro, NDOS ki advisor Nemupopam Gidadhor, senior journalist Manindra Konsham, all Manipur school students transport association ki president Maibam Kennedy Amadi association asima ki secretary Tongrun Jimmy Nasingba Sangnai Myoy Kyana president members Ningona Saruyaki. Hauzik Kaksing district ki tongan mafam singda COVID-19 laichat asi ising isawum lepalitan hegalakliba asiga iroinana khamai ke de sarba kaithel amasu oiriba Kaksing kaithel asisu COVID-19 gi hotspot ama oirakpa yabagi phium lerakpa asigi yenglaga Kaksing kaithel tongan ba makhali karbar tawbi basingna hana sanramba AB system gi roster adar makhatana matam khargi oina sanabinaba all Kaksing students union amadi Kaksing khunai chakhot hanba lupki maikidagi ningsing jari
करीगुम्बा टोटल लॉकडाउन की तंगाई फटबा लेरबदी हौजिक लेरिबा लेंगाक असिगा तानदुना खोंजंग चंगसिनगनी अमदी हौजिक नेशनल हाईवे 2 दा लैंडस्लाइड थोकपदगी नोमगी संगदबा यादर पोलमसिंग पुसिलकपा यादना लेरिबा असिगी खुदोंगसाबा लौदुना कक्सिंग कैथेल दुकान फंबिरिबसिंगना पोटचै ममन हेंगना योनबिदनबसु अपील तौजरी हाइना ऑल कक्सिंग स्टूडेंट्स यूनियन की चेयरमैन हाइरी हानगी कैफ एंड पीडी मिनिस्टर लांगथवाल केंद्र के एमएलए करम श्याम हाइख्रे पाउमी की पुंसी पाउमी की वैल्यू पैसा लेप यादे पाउमी नोंगानबदगी नुबिताब फाव थोकलिबा थौदोक वाथोक मयामसी खोंगलगा मियामदा फंगलिबा सिमा ख्वाइदगी टोपा तोंगान वैल्यूनी अमदी मसिना अखोइदा ई पाव फंगनबत नतना ज्ञान की ओइबा लौसिंग मियोबदा पीरी वाफम मसै महाना ngasi किडनी अनिमकना नाबदगी हौजिक हौजिक लायंगदुना किडनी ट्रांसप्लांट तौनब होनरिबा डीडीके इम्फाल की स्ट्रिंगर अमदी मॉर्निंग बेली पाउमी कोइजम धीराजित एलाइस धीराज सही निफुंगा अपोकपा अभिराम की लायंगबदा खरदंग दवरबसु मतेंग होइनबा महाकी मयिम सत्तुना लुपा लिसिंग यांखै तेंगमांग पीबदा श्री श्यामना फोंदोखिबनी श्री श्यामना मखा तादुना पाउमिसिंग याम सेल थोंगी फिबम फट्टे साद मौद्रादी सेल थोंगी फिबम असि अदुकी मतिक फट्टे मखोइना चेंज सोंगजिबा अदुगा सानदे पाउमी की भेलु खंगलगा पाउमी कंदबा यादे हाइबा वखलोंदा इसामना मयिम सत्तुना सेल की तेंगमांग पीबनी मियामनसु अंगम मतेंग पांगबियो मियामना अंगम अंगम खाइनदरा मतेंग पांगलगदी ममन याम महाकी पुंसी असे कनमंगमगनी हाइखि अखोई पाउमी सिदी सेल थुंगी फिबम अयाम फट्टे 90% दि फट्टे मोइना सेंजरिबा चोंजरिबा तौजरिबा थबुतुगा फंगजरिबा पैसागा अदि सानदे अदुना पाउमी की वैल्यू दु खंगगा पाउमी मगी पुंसी कंदबा यादि हाइबगी वखलोंदा इनो ngasi मफम सिदा लागा पैसा सि खुसिनबा खंग नतना आइना मरोइना लंगदबाल केंद्रदा अदि अमगी वखलोन थादोगा पाउमी की वैल्यूगा ह्यूमैनिटी की ओइबा वखलोन सिदा लंगदबाल केंद्रदा लेबीबा आइबु नुंसीबीबा अखोई प्रजा मियामना मरोइना आइगी खुथांगदा लाक्पीरगा अंगंबा पैसा रुपा यांखै चामदा वर्षु दान तौबियोना आइना प्रेस मीडिया की खुथांगदा आई अपील तौजरी इम्फाल की सिंजमई चिंगाम मथक्ता लेबा Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipur nasu kidney naduna leiriba DDK Imphal gi paumi dhiras koijam da sel gi tengwang khusin nakre sel gi tengma adu ngasi October 15 noising numit ki nungthil da Relief Center gi Rehabilitation Officer Karnajit Center sigi Program Manager Morangthem Premier amadi Relief Center da Media Advisor soiriba Naharol Thodang Pause gi Senior सब एडिटर निंगोम्बम लुसिंगदुना टेंगबांगी सेनफम अदु धीरजित की अपोक्पी लैश्रम इंदुबलादा खुसिनखिबनी पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुरना सही खुदिंगी अगस्त कुन मणिपुरी लोलगी नुमित थोरमदा पीदुना लाकपा तोंगान तोंगानबा एवार्ड अहुम ngasi मणिपुर अमदि गुवाहाटी ब्रांच असमदा पांगथोकपा थोरम अमदा लांथोखरे मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल पांथोखिबा थोरमदा कुमजा 2020 की ओइना पासा मैतै लिटरेरी अवार्ड सकनाइरबी आईबी कैथरीमेम सुबदनी इबा वारीमसा लंगजिल मांगख्रबा लंगदुमदा पीदुना इकाई खुमलखरे आर कथिंग तांखुल लिटरेरी अवार्ड ना असेम मेमसान इबा वारीमसा संगाई सनागी तकमालदा पीदुना इकाई खुमलखरे ngasi थोरम अदुदा एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एस मनाउटोना अथोइबा मिथुंगलैन फोरम की प्रेसिडेंट या स्कूल ख्वारपमना थोरम मपु अमदि साहित्य अकादमी अवार्ड सरसान थियामना अखनब मिथुंगलैन ओइना सरुक याखे नाकल अमरुमदसु पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम गुवाहाटी ब्रांच असमना सिंदुना गुवाहाटी प्रेस क्लब असमदा ngasi वांगथोखिबा अवार्ड प्रेजेंटेशन की थोरमदा डॉक्टर सरोजनलिनी आरामबम परत लिटरेरी अवार्ड असम की होजाइदगी आइबा केसी मंगांग इबा वारीमसा पुनसिगी ममलदा पीदुना इकाई खुमनखरे एजुकेशन याउद्रबदी चटकदोरिबा लंबीदुदा माई पाकपा ngamloi haina एजुकेशनिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एस मनाउटोन सिंह ना हाइखरे वाफम सिंगसी पैलेस कंपाउंड इम्फाल लेबा इबोयाम सुमांग लीला संगलेंदा लैमियोल सैरोल न सिंदुना पांथोखिबा साइदानबा सेशन 1 टॉप 10 की मकोंग मथंग तारब सिंगदा मना मथुम येंथोकपगी थोरमदा हाइखिबनी मनाउतोन मखा तादुना हाइखिबदा लमदम सिगी आर्टिस्ट सिंगना मपान थोकना चलकपम मिकुप्ता इसाई कल्चर बु सक ताकपदा एजुकेशन हाइबसे याम मरु ओय हाइखि
ngasi thoram adura educationist and social activist Dr. S. Manauton Singh na athobi mithung Sri Makhomni Moksaba Assistant Professor Department of Manipuri Language and Literature Manipuri University of Culture na akhanaba mithung amadi Amiki President Sagol Sem Tijendrana thoram mapu oina saruk yakhe thoram gi nunggi oiba warol thamladuna saknaiba music director Jiten Kumar Naurem na haikibada lamdam sigi talent lairaba naha kaya puthok pinaba leitabadagi awaba kaya adubu khajitang oibasu naikhatpa ngamgadra khanjabadagi changdamnaba asi pangthokjabani COVID-19 pandemic na maram oiduna online gi khuthangda asigumba changdamnaba si pangthokpani haike changdamnaba aduda sandam thabatona makok thoksom Naresh Kumar na anisuba amasung Ninthoi Sagol Sem na ahum seba taki loina miyoi tait amasu consolation prize namukta kangitki hairi Thabum mama subna sathariba thangta numit ki saruk ama oina ngasi tarani chanba numita thangta day observation committee gi miyeng makhada sector da leiba Eternal Spring English School da su thangta day thorum ngasi school asi campus ta thangta observation committee gi members sing ki marks ki thopuba sing amasung school gi mahairoi sing ga loina na pangthokre ngasi pangthokhiba thorum aduda mahairoi singna lamtu sit sengba ga loina na usar sing thakhi COVID-19 ge SOP ngak na pangthokhiba thorum adura school asigi principal Laisram Raghumani na phonokibada mahairoi singna hojik ki matam asida tawgudaba thodang asi asuki matik yami aikhoina lawudaba thodang sing na thaiduna leithoklabadi iramdam asigi fajakraba channel launchat sing amasung ipai pusing na thambiramba mahi kanun kaya mangsilakpagi akiba lei asigumlaba tanja asidagi mahairoi singna laisem longa Thagon na laklaba thang tagi mahi kanun sing aikhoina tamduna iramdam asigi singthaningai oiraba mahi asibu yokhat tuna thamgadabani mahi asibu aikhoina mahandana thamge haribadi nakalndagi changsilakliba pandam leitaba thabak thorum kaya aikhoina hanna yengloidabani habungna san sabada mo khongde haibagum tung koiba yaroi maram asi leibana ipai pu singna thambiramba maton lomlaba makhai phanglaba mahi kanun sing tamduna masa mau phana leinaba amasung lamdam asida poklabanina lamdam asigi damak karigumba napi maka amatang orbasu thalamduna imalipa ki damakta thawai thadokpada akiba leitana nokna thawai thadoktuna apunbagi saktam ama sagatuna lamdam asida cultural socialization gi iho ama sagatpagi tanja adu yorokle haibagi wafam sing phongdoki academic session 2020-21 da MA Philosophy da ming chanam gidamak hayeng October gi tang 16 ta entrance examination pangthokani haina tromba du mathang tha November gi tang ani gi ayuk pung 13 ga minute 30 ta bada Manipuri University gi Humanities block ta leiba Department of Philosophy gi premises ta pangthoklagani entrance test asi organization kharna hayeng October 16 asi pung 9 gi interstate ban kaukibana maram oirga department na mahiro sing gidamak khallaga exam asi yawang ngamnam gidamak warep asi lawani haina Manipur University ki Department of Philosophy ki head Dr. L. Bishona na thadrokpa serolam hairi sahi khuding ki pangthok pangum Jirbam ki barak tampak ki mapam khudingda Durga Puja ira thoram pangthok nakhre Borobekra gi Radha Krishna Mandapta COVID-19 ki SOP amadi guidelines sing ngakna Imphal West ki BJP Secretary P. Jiten Singh na lusingduna Durga Puja pangthokre thoram aduda bhakta mayamna thawai yauna sangsar asida oiriba COVID-19 gi laichat ase yamna thuna phakhiba laina laichat asidagi ngakthoknabagi vaccine yamna yangna puthokpa ngamba laina asidagi laikhidraba miyoi singi atma santi gi namak loinana laina asi thengnariba miyoi doctor nurse health worker sing punamaki mangol gi damakta ima durga gi khuyada boni jabagi thoram pangthokhi thoram asida Manipur BJP Pradesh ki protocol committee ki chairman amadi Manipur Food Industries Limited ki vice chairman K. Sharad Kumar Singh amadi Jirbam Kendra ki MLA MD Asap Uddin na lakpiduna unabiramba amadi sel gi mateng pangbiramba gi damakta puja committee na thagatpa phongdokle Jirbam district tasu Hindu lining bus singi khwaidagi sawa Durga Puja gi thoram ase COVID-19 gi SOP ngaknuna samna pangthok nakre Jirbam gi oina
मफम 94 रोमदा पांथोखिबा दुर्गा पूजा की मफम सिंगदा मनपुर फूड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की वाइस चेयरमैन ओइबत नतना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की मेंबर्स ओइबा के शरद कुमार सिंहना मफम 94 रोम असिदा कोइन सत्तुना लाई खुरुमबत नतना अगंबा सेंजा कत्तुना मतेंग पांखरे हाइरी लेबाक की याइफनबा लेंगाक असि याइफनबा अमदी लेंगाक असि की लुसिंगबा चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह अमदी लेंगाक असि यावरिबा सिंह मणिपुर प्रजा सिंह की याइफबा नुंगाइबा तंगदु लेताबा पिनबियो हाइना खुरुमजखरे हाइना के शरद सिंहना अखोगी पाउंग फोंदरोक ले अमरमदा जिबराम की लोकल एमएलए अमदी महाकी मियोय सिंह थादुना सेल की मतेंगसु पांखरे हाइरी कक्सिंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा वागाई लमखाइदा लेबा सन हॉस्पिटल दा ngarang ayuk pung 9 मखाइरोम ताबदा मखोंग खुनिंग दा सोकपदगी फोटबा पुखलकपदा मसागी सही कुथांगा रोमदा गाइदिबी वाइखोंग पोमथा पोपी दगी मौनहा अमा खौंदा लेखिदबगी मतंग दा पेंदबा फोंदोकलदुना ngasi मियामना वाइखोंग बाजार दा वाकन मिफम फमख्रे लाइबेक थिबा थौदोक अदुदा लेखिद्रबा नुपी अदुगी ममिंग इबे लैसा लाइसम सही कुंथ्रांगा मपुरेबा नीलकमल लाइसम कवि महाकी मसानुपा क्लास 9 तमलिबा अमगा मसानुपी क्लास 2 तमलिबा अमगा लैरी हाइरी ngasi wakan mifam aduda miyamna maraleba डॉक्टर चयाक पियु maraleba डॉक्टर जेल दा थमु मिहातपा डॉक्टर पुथोकु हाइबा प्लेकासिंग सिनखि wakan mifam aduda saruk yaramba मिसी असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाइखोंगी क्लब तरुकी मिहुत सिंह अमदी मैरा पाइबी मियोय सिंह याउना सेमखिबा जेसी की मेंबर हुइद्रोम बीके कौब मियोय अमना फोंदोक्खिबदा इबे लैसा लाइसम ngarang ayuk pung 9 मखाइरोम ताबदा टॉयलेट तुसिनबदगी मखोंग खुनिंग दे सोक्तुना इसम समना फोटनबा वागाई लमखाइदा लेबा सन हॉस्पिटल पुखतखिबनी ट्रीटमेंट तौब लोइबा मतुंगदा पुंग खरा लेरगा अनाबगी फिल्म रुसिलगले येंगबा ngamloroi हाइबदगी कक्सिंग जीवन हॉस्पिटल नुंथिल पुंग अमगा मिनट कुनरोम ताबा दा रिफर तौरखि अदुबु जीवन हॉस्पिटल दा सिरे हाइखिबनी मतौ करमना मसा करिसु तौदना मखोंग खरा सोकपदगी फोटनबा हॉस्पिटल दा पुखतखिबा इबे लैसा करी करमबा अना लायोंग सिरिबनो डॉक्टर न करमबा मखल की ट्रीटमेंट चथरिबनो करमबा हिदाक थाबदगी लेखिदबनो हाइबगी असेंगबा लंगला लंजिन पुथोकपियु डॉक्टर न मरा लेरमलबदी महाक की लाइसेंस ककपियु केस असि मतंगदा हयेंग तांग 13 फावगी मनुंगदा असेंगबा लंगला लंजिन पुथोकपिद्रबदी वाइखोंग एरियादा हयेंग नुमिदांग वाइरमदगी बन यावना मखल कया की खोयंग चंगसिलगनी लोइनना मिसी असिगी असेंगबा लंगला लंजिन ताकपिद्रि फाववा असिबा हक्सांग लौखिरोय केस असिगा मरी लेना थोनिंगदबा थौदोकसिंग थोलकपदा मदुगी दायित्व खुदिंगमक सन हॉस्पिटल ना पुगदबनि हाइखि सन हॉस्पिटल दा पेशेंट भी येंगबिरिबा डॉक्टर से मसे अथु मतमदा मना लेरमगदी मा सस्पेंड तोबियु मागी लाइसेंस तो दी रिकॉग्नाइज तोबियु असना कोई अहानबो एजेंडानी तांग कुंतरुक से सिगी निमिदांग पुंग मंगा दगिदी याम समना पीसफुल होइबा धरना पन वाइखोंग की एरिया दा कोम जगह दा कोई संगसिन जगनी मसा की सही कुंथा खत गाइबा मखोंग तंग सोकपगी दमकता लेइतबा हाइसे कोइ चिंगनबा यामना नुंगाइतबा पोरम को सस्पिशियस ओबा पोरम को याव हौजिक पावमर थंगना ब्रेक अमा लौजरी COVID-19 मियोय अमदगी अमदा यामना लाइन संदोकनबा लाइना लाइचत अमनी लाइचत असिबु संदोरक्तनबा अमदी मंहनखिबदा एखोय इसा इसागी चावरबा थौदांग लै लेंगांगना पीरिबा SOP इसा इसागी इमुंग मनुंग परेंग लेकाइदसु ngakna चसी परेंगदा लेकाइदा यारिबा मखै मियाम पुनबगी थबक थबमसिंग तौबिगनु COVID-19 लाइचत असिदगी ngakthoknaba vaccine पुथोक्ट्रिबनी चेक्सिनबा हाइबसिना COVID-19 लाइचत लायोंग असिदगी ngakthoknaba अमसुंग मंहनखिनबगी ख्वाइदै फबा उपायनी निंसिंगबियु खुद सा तोइना सेंगना हामदोकपिबा मास्क सिजनबा सोशल डिस्टेंसिंग ngakpa मियाम पुनबगी थबकसिंग तौबिदबगा लोइनना अखोय खुदिंग वखल तामिनदुना COVID-19 लाइना लाइचत असिबो मंहनखिनबा होटनमिनरसी पावमखा ताबिरसी इंग्लिश सिंगनिगा सुना ट्राटेट के अप्रैल 13 फमकिबा कक्सिंग लौरेल तेरा अमसुंग कोनसांग लंबीगी गवर्निंग बॉडी मिफमना मियोय ट्राटेट साबा एजुकेटिव कमिटी अम सेमकिबदु हौजिक कमिटी असगी मपुनसी लोइरे अनौबा चे सांग अनौबा संगसंग लाउबा थवा याउबा थबक फजना तौगदबा कमिटी अम सेमबिरो हाइना कक्सिंग लौरेल तेरा अमसुंग कोनसांग लंबी डेवलपमेंट कमिटी कक्सिंग की प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी ना साइन तौदना थादोकपा सेरल अमना खंगलगली लोइनना अनौबा कमिटी अम सेमलकपदा हानै कमिटी ना अंगम मतेंग पांगनी हाइरी चाइल्ड थवाल की टीम मेंबर अहुमना चाइल्ड मैरिज अमदी अमगी मतांगदा
ngarang thangja numita nupi mayumda wari sanaba chatlubada nupi mayumgi miyoi sing amadi laikai gi miyoi kaya yauna team members singbu phajilaga aki khang pirakle asingba thong ase matungda amuk hana tawbiganu haina childline thawal gi team members singna phongdorokle thawdok adugi matangda wari liaduna childline thawal gi team member ama oibata natana thawdok aduda hakthengna yaurba sarangthem sobitana paumuisingda hai childline thawalda October 22 gi numidang pung 3:30 tarakpada emergency helpline number 1098 ki kuthangda child marriage ga mari leinaba case amagi complaint ama lakhi maduga mari leinana childline gi routine case intervention part ama oina mathangi numit October 12 da district child protection unit DCPU thawal gi team ama amadi hojik thawal district ki LPO amadi CMPO gi thabak su puriba legal kam probation officer Sandel ga loinana childline thawal team na hairo kabo lekai thawal district ta leiba lekhrakpam Radhamani Singh kauba miyoi amagi yumda lak chatki adumapu hairo miyoi adu unaba phangkide mathangi numit October 13 da hairo kabo lekai da leiba lekhrakpam Radhamani Singh gi yumda telephone gi kuthangda angang adubu CWC da puthoroknaba wari saki maduda Radhamani na mahaki yumda phajna wari hana sakisi haiduna childline thawal team kaurki childline gi maikei dagi masigi team members sing S ingwasa amadi N sapna yauna mahak masa yaurga punna member ahum wari chanana gidamak mafam maduda nungthil pung ani adai satki live activity mafam adu hek yobuga childline gi team adubu yumgi ka amagi manungda thonglon sinduna thamki amadi staff sing asina pairakhiba masa masagi mobile phone sing munki mafam aduda hana thorang tawduna leremlaba yamlaba miyam amana omsillaktuna childline staff sing asida taba nuaitaba athiba wahai wata kaya sinaduna aki akhang kaya nanghanki staff sing aduna makoina lakbagi maram amadi childline duty karino haibagi phongdokna chanabagi tanja amata phangkhide loinana childline gi staff singbu yam ka hena mental amadi psychological harassment tawki sobitana asumna makhatan hai masing yamlaba miyam ama oibanina childline gi staff ahum aduna karisu tawba ngamdana aki tujungba amaga loina laikhi adumapu staff sing asina yamna hai singna tanja lawduna childline gi atopa staff singda makhoi gi problem ama thokle haiduna message ama thaki makhoi ga amuk hanna pau phaunaba phangkhidaba amadi message aduna singnaba phaudagi childline thawal district ki superintendent of police Dr. S Bumchada pau piki amadi SP na khudakta action lobiduna thodok thokhima pham aduda hairo police station ga officer in charge Premjit ki team na makoibu rescue tawiki asigumba aki akhang phauhanba mental amadi psychological harassment piba asigumba thodok asi matungda muhanna thoktanaba miyamna mateng pangbiu amadi asigumba thoningdaba thodok asi thokpada senriba miyoi singi mathakta mari leinaba authority na legal action lakhotpiu haiki Prime Minister Narendra Modi gi thagi aroiba numaijing numita pangthokpa radio program oina pangthokpa pungningi wa ngasi pangthokre ngasi thromda Prime Minister Modi na haikibda Kashmir gi Pulwama na lebak asigi education system gi matangda anobu khongthang ama puthokre matam amada pension sanabagi damak miribak tagi u leirami adubu ngasidi Pulwama na u supply tawre Sinar umangda fangliba u makhalasi pension sabda yamna mak phabani haiki Pulwama da leiba ukhu khungang asi pencil village haina khangnare nupi mayam ama thabak sure haiki Manjur Ahmed Ilahi haiba isam chamba usuba miyoi amani adubu hojik mahakna miyoi chani rom thabak piri Jharkhand nupi singna self help group semduna self help film phagat hannaba hodriba sing adubu su Prime Minister Modi na thagat ke Madhya Pradesh ki Barwani da leiba Atul Patidar kauba miyoi amana digital medium gi kuthangda lawmi chamni ga connect tawduna law singu gi pothok miyam da phanghalli lockdown manung da phawba mahaki business fajna sathari haiki Prime Minister Modi na Chandigarh gi Sandip Kumar kauba miyoi amana angang singda like free da phanghaliba thabuk thoram sing adugi matang da su panki India da COVID-19 laisata gi phakiba chang sada Maudra yore yamna laina laisat asidagi miyoi lakh humdra ga nipan hena fakre aduga active case ki masing su sada nipan ga dasmi manga gi makha da leire hojik lebak sida leiba positive case ki masing ase lakh taruk lising humbu ga nipan sam ga yakhai mari ni active case ga yengnabada phakibana saruk tara hele hairi
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 62 ꯔꯣꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ 50 ꯔꯣꯝꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ COVID-19 ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯗ 1.51 ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13,19,091 ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 10,15 ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ COVID-19 ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ 18,900 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯥꯎꯃꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀश्मीꯔꯒꯤ ꯄꯨꯜꯋꯥꯃꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯎꯈꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ